Mấy cơ quay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biệt tuần rưỡi này lao mấy tuần điều tới. Asai August tarik tamru kum singnay na chui na pungo. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Tamenglong August tarik chui na chakiu. Hypo jadon ng Death Anniversary Committee rui lang na luan rik sakiu na paday tang may hypo jadon ng Matire Dome Day. Jadon ng Memorial Park Tamenglong headquarters ko tat kay kantay. Kamung ko tay hypo jadon ng tachakwang sumay. Lian na katong statue ka munri kani mun katlaw kay kani. Luan rik sakiu na paday jadon ng Death Anniversary kum singnay na chui na pung mung ko tay. RNYOM Tamenglong long rin team rui. Hoy kao na mung tay kahaw law kani kum na PG kay singpaw rui patriotic song so law kani. Kamung dong resource person suna Dr. S. Silvio Pamay, former Ziliangrong Union Secretary and Principal EM Maris Tamenglong rui hypo jadon ng tuang machut may kani nagara chamitay makam gwang di kaw min na dilaw kani. British may ripi run ne thai ay ni run de. Tukuan tuang it hai ay ni tuang de tu na British may rui anyu ta sinbin nu magi. Aram kau de kaniu gwang ba mi hai tu na challenge sunga may hypo jadon ng tuang say riang hai aniwi. India may Mahatma Gandhi lam kau studies suna Gandhian studies suna ba may tay kumna anyu hypo jadon ng tuang religious philosophy political ideology kani katong social reform movement lam kau kathay into kang kage naiti tu na resource person tay rit salaw kaneng. Riksikyu na paday hypo jadon ng Matire Dome Day mung kotay di may dunbui SDO Tamenglong, Paul Nangsha SDO Tausim, Additional SP Josia Pamay, WM Dikambao, DSP, Aryang Panmay, Chairman RNCM Tamenglong John, Dr. Aku General Secretary Joint Tribe Council, Namsulung Gonmay, President VACC Tamenglong, Makirayang Gonmay, President CSET, SP Atui Convener JDAC, Reverend Dr. Guingao Gonmay, Pastor Emmanuel Baptist Church Tamenglong, Reverend Dr. Heurai, Pastor TUVC, CSO leaders kani women leaders azu kwang na hypo jadon ng da chakwang sulaw may mungtay manim na tatkay kaneng. Infal August 33 na chakiu. Prime Minister Narendra Modi re Japan le China tatkan may kaw August 33 na chakiu kotay Congress General Secretary Communication Jairam Ramesh Ripian mak may indaw na Manipur tatu kamay gan inru law bamthi tu na sakani. Manipur may nun rating kum kanay rinra may ariu na PM Modi guanglaw may ta agun na ba may lungkaw kamay Manipur lamkaw Gaanphiu la may zadi the tu na sakani. Operation Sindur tatkay kan may gan kaw China le Pakistan in samna India ta athungi tu na Indian Army risulaw kan may tay PM Modi amula may zadi the tu na Congress leader te rit sakani. PM Manipur tong political parties leader civil society organization kani mansay goy ta ariu laki tu may dingbam la na dithe. Modi August 33 na chikyu le tamru kaw Japan kaw bampni Japan kore China kaw jang nai bam na Shanghai Corporation Organization tong annual summit kaw kazaw kang subame. Noni August 33 na chikyu naga mitong freedom fighter hypo jadon ng ta chakwang sulaw may suna August 33 na chikyu kaw luan riksikyu na paday tang may Matire Dome Day kaw nungba headquarter Noni District kaw katong statue Dinggang Longgang may IAS retired MLA nungba AC Chairman HAC Ritling Tawlaw Kanteng. Dr. Matthew Jungpizay ka may Head of Department History Department Manipur University ri katong keynote address kaw Dinggang Longgang may IAS retired tong leadership bang kaw ni tong freedom fighter Ziliangrong tribe kang kapanti kat palaw kan may hypo jadon ng tong statue hai lingtaw ngambam tongi tu na sakani. Mitong statue ri anyu tong freedom fighter ta tining taw law may naram na anyu Ziliangrong may kway lungning kaw anyu tong kandi kang lung su may Junta may kani akad na sumay lungning ta nai na lung kang sukho tu na Dr. Matthew Terit sakani. Kamung tuang chief guest Dinggang Longgang may MLA nungba AC Roy anyu tong tatkan may ruan ri ta thai magna anyu. Tuang charuang hai kalai may naingam maki kumna anyu tong leaders jadon nang kani rani ga ditliu lunglaw may kangta anyu lian tibam kang naye tu na sakani. Ziliangrong tribe ta British may state katum Assam Nagaland kani Manipur kaw kalang tipan na tibam law the tiki anyu tong culture kani traditions ri anyu ta zai kariu la na bami mi hai anyu diu gai bam kang nai the tu na sakani. Nungba areas kaw NSCN le JDUF ka kaw ban thawna kan may kaw tay MLA Dinggang Longrui naga may faction tong leaders kway ri guang kariu na
กันอยู่จงลุงนิงใบไม่ลำเขากระเพียนกระริวนะจุสักไม่คันนี้จุนสักไม่ไตนายขังกระรำโคตุนแอพิลสุกันนี้นิวกับเขาบ้านเท่านาบ่ไม่ resolution พุงวงงามมากีตุนสักกันนี้มาใจดอมดีเขาใจจะเลี้ยงรอง artist อจุเรนุกายไม่รู้ส่วนเรากันนี้ลงบ้าไปเรหอยเก่าเรากันนี้คันนี้วิลวน students union เรจะตัวนาง parade แต่เรากันนี้กมุงเขาใจเจไม่เลี้ยงไม่รกไม่คันนี้อินปุยไม่ลัดกระริวไม่บุก release สุกันนี้ civil society RNPU SOM KMA Church Leaders Youth คันนี้นำอจุตวง Chairman นุนเรริกสกิลนับประดับให้พ่อจะโดนนาง death anniversary มงเข้าใจควงกระสาวเรากันเองก็ฮีมา August 33นะจะคิวมาใจสุดิงเซเลียงตา Naga Students Federation ตวง dinner กลุ่มสิ่งในนะจุยนะปุ่งก็เรจุยนะจะนายเขา President พุ่งขังกระปะเรากันที่มาใจสุดิงใจ All Jiliangrong Students Union Assam Manipur and Nagaland ตา represent สนะดิ่งปัดกันไม่เข้า General Election August 33จุยนะจะคิวนุ่งตัดไก่นะ NSF President ขังกระปะเรากันจงเงยด้วยไม่จำ Delhi ไม่ใจ Coordinating Committee รวย PUCL Tribunal Report ตาเปลี่ยนมากไม่อินดาวนะ withdraw สุขังคันนี้ Public Apology สุขัง demand สุกันที่ PUCL รวย August 33จุยกลุ่มสิ่งในจุยนะปุ่งนุ่ง Manipur และลูกเขา Independent People Tribunal Report release สุกันจงเงยกุมนะมีแต่อินตายไม่พวมนั่นด้วย Community อาคาตาเลี้ยงนะกเสียมปัดไม่ report ได้ตุนะสากันเอง Tamenglong Football League August 33จุยนะจะคิว result Dailong Youth Organization รวย Amana Youth Club ตา goal ปุ่ง0ขริงามเรากันที่แจ้งได้นำส่วน Football Club รวย Falong Youth Organization ตา goal รุนักทุ่ม0เขางามเรากันเองอาศัย August 33ตำรู match schedule match number รุนักจะคิวติ้งสูงควงรุนักกันได้ไก่เมกันเขา MBC versus ตุยทะลวง Football Club คันนี้ match number 3ติ้งสินควงทุ่มไก่เมกันเขาปิลอง Youth Club versus Bulls United จะแมงลองติ้งไหนล้วนปุกพาบูตริกตำรูกุมสิ่งในนจุยนับงูเล่าชวนจิงไรนายเยกลานหมวกนายเยจิงสินไหนนายเยสิงบังหมวกนายเยปุกพาบูตริกตำรูนักขัดกุมสิ่งในนจุยนับงูเล่าชวนกลานหมวกนายเยจิงสินไหนนายเยสิงบังหมวกนายเยไม่คือวัยน่าคิงยันจุยในคิงเล่ามาขังตาวิคันเลี้ยวมันลิงไม้ YouTube Channel เบกจุนรวยทวนกูไม่อินดาวเดอรีอาศัยเครื่องทูให้เขาเรียจำงานเราที่นิ่งเท่ากับเราทวนควงรูมาขายไก่เมกันรีคิงอินซัมเดลล็อกฮอลทวนกูเท